This is Buja Night Comedy. Umunyamusaga asubiza amahera n'uwa mbere guys. Ladies and gentlemen, cyane urukundo rwinshi cyane kumukomeje ajava igitega. Sivyo ndavuga Kim Kiwi no komeje sikanane. Kim Kiwi amashimesha n'abashesha twagiye. Kim Kiwi This is Buja Night Comedy. Kigere Kristo Nagoma manze sabi babazi nyinshi cyane gose abakomeje baciye ngaha bagiye barasaba amahera mu bico y'ikirundi bigere gusa cyiza nabasabye mutubabarire ukuri je maze imyaka myinshi gina comedy n'ibintu bimara amazi nimba rero mutahuye byo mvuze uyazana amahera anniversaire una mosi kuzirinda guys happy birthday to you happy birthday ndakwiza imyaka 3 nunze telefone itagira brandage ego mumpeze mu momera mashi ukayemeye bien usanzwe muri izi style yanjye ndashaka munyize mikrofone imwe kugira dukoreshe umwanya ndabona ko amasaha agiye tudufasha gusoma wenyine style murayizi arasoma ijambo rimwe ndarikira sivyo ndagira kubwira twakire abandi bakomeye yes bien ChatGPT mumeze neza ndagomba ndababwire avant yuko nkina mu blague yiwanje nimwe mutine gutwenga sivyo mwumvirize impanuro ziri nagomba ndababwire ko telefone si ikintu nshinze ku bantu bamwe ikintu cyo bire telefone yankoreye mvuga ati vraiment ndaryohewe cyonyene yampuje no mu mayo kami wanje umugenzi wanje nkunda cyane nubaha azi ubwenge yamalinye cyo ndamubajije arakinyishura niriwe ndateba ni ChatGPT ChatGPT ari hypocrite n'umwana mu bifrene muramaze kumubaza ikintu agacha tanguza ngo wow ukamubwira ati urazi ko narose wow byerekana ko uri responsable ukamubwira ati urazi ko mpazi wow byerekana ko umutumba wawe ukora papa sana mandiki nshaka kwiyahura wow uri decisive ngiye kwiyahura turabandanya gupisa sinzi ko bon je Gitega nabibabwiye iyi ni comedy made in Gitega kubatida abura matari baraza kumuha raporo donc gupisa ngahi Bujumbura muri muri meri mukanya muri obere no muri toilette vraiment ngo gupisa ngo ndamwendezo ndi yashize icyo gishira twebwe Gitega nta mahera turi oya bro teni batakubona reka komendo ngaho urapisa no kurikima n'ibara nabibonye twebwe Igitega biragoye vraiment yuko utopisa kwibarabara kubera iki hari amashamba inzu zitaheze izaheze zitabamwe abantu nukuvuga rero kubera ko Igitega bakunda ibintu byitwa security usanga amapancarte ari ngaha ndababwira abanyagitega n'abasatsi usanga pancarte yanditsemo kirazira gusoba ngaha uriyenzeko n'amande y'ibihumbi 10 ndagahamwa na muhungu abanyagitega baraza bamwe washize pancarte basomesha amasoro kirazira gusoba ngaha uriyenzeko n'ibihumbi acakupa agasagenda hatari pancarte ibihumbi 10 les quartiers nagomba wahe information mutarimo uzi abantu muri Bujumbura nagomba bamenyeshe yuko Bujumbura igitangura mu byo bita mu gifaransa urbanisation bahaye
ikiraka umuntu kugira ngo aya makarte yanyu ayahamazina ati mwari mu kandi naje ntabwo ndabizi aya makarte murimo hari umuntu bahaye ikiraka ayita amazina yari umuntu yitse biharuro nukuvuga iki biroroshe amakarte muzi ariko abantu baba boss VIP yahaye formule ivuga ngo ki plus n nukuvuga ufata ki plus ikijambo ushaka akarorero ki plus kobe shiba kigobe fami ki plus tri yaje ki manzi mukoma shibira fami amakartie nayo y'abantu aho nikora imana ikwakira aya makartie atangwa na gi twagiye ki plus ndema ki ikomera abashaka gisande babako iri sefi bahezagire pamwe yestare shaka mumvirizi yinayo ki siyo siki isyo biba biharuye uwo muntu rero tukabigitega tumaze kumva ko bamuhaye ikiraka ca turatelefona arone sawa turakeneye natwe yuko vraiment udukorera akantu kugira twite amakartie yacu ndababwire yaraduhaye formule n'ubu ni formule itandukanye yafashe kubera ari ruguru yaduhaye akantu kavuga ngo nyabi ndamusavye twarateguranye ko ari haramfashe twagiye nyabi prisi sindo ama twagiye nyabi prisi harake ibaze rero iyo abahari quartier igitega yitwa susu twagiye nyabi mama shetani mweze nguko tubandanye ni yanyuma kwambara bien ndabasabye mukomere amashi uno mu mama ayinga mani weza yini mugana ndakubwire mama iyo wambaye neza murazi avantage yo kwambara neza murabizi kwambara neza ko bifite avantage asene murubizi iyo wambaye neza abantu niyo kubaza ibibazo ivyo byose bakubaza ibibazo bivanye n'ingene iyo wambaye neza umuntu aje akakuramutsa akubaza ikibazo cy'ingene wambaye neza costume nk'uko yambaye uzibona umuntu aje ni sawa mubaturangire ahantu hari berube atavuze berube akubaza ikindi kintu ni sawa mubaturangire ahantu hakorera Free Bank cyangwa Eco Bank cyangwa Interbank cyangwa Power Bank n'ibintu bya banking nyuma rero wambaye urusato rw'ingurube urusenti nano n'utanga wambaye nabi bakubaza ibibazo wambaye hari ibibazo bakubaza kubera wambaye ni ukuvuga ngo nahuye n'umuntu wambaye nabi acaza gutya ni sawa wondange ahantu hari amatwarete merci beaucoup c'était Kim Chimiko thank you merci